Ngiyababingelela bayingcwele bonyazi. Bantwana bezulu. Ngeke ngizobaba uma beguqa kule ndawo bethi iyashisa. Bantwana bezulu kuyashisa ukuguqa kule ndawo. Indaba kaShemba ayifani nendaba esiyikhuluma emakhaya indaba zakithi. Mhlambe zona sizazi kangcono kodwa ekaShembe indaba eyinkinga ngoba uma uyikhuluma ubona ukwesaba nokuqhaqhazela. Ngoba ungazi ukuthi Shembe ngiyakukhuluma kuyikho yini. Bantwana bezulu lo okhulumayo umntwana waDubi Sibongo efuna ukuhle eThempeli. Kokhela uMangcobo. Baba uMshumeli uGumede. Amen. Uma ukukhuluma amakhosazana lapha ngaphesheya sekuvuka indaba. Ngelinye ilanga kuthiwa inkosi ilanga yake yangena eThempelini. Yathi mayingena eThempeli yasikhomba indaba yami ayikho kubantu abadala kwinhlansuthi. Amen. Futhi kumakhosazana ekuyintsha. Noma ungezwe mhlambe kungena igama lomuntu omdala ngikhuluma naye ngikhuluma nathi. Uma inkosi ilanga lingena usethi Mshumeli uSibanibani awufunda inkonzo. Wayifunda uMshumeli waseyibhimba wathi hlala phansi uyabhimba. Ngiyabhimba njalo nani. Waphinda wathi sukuma Mshumeli uSibanibani wasumusa isibili wathi eqala eyifunda wayifunda kahle inkinga esiba sekuhlabeleni wathi hlala phansi uyabhimba. Waphinda wasukumisa wesithathu waseyifunda kahle wesithathu waphinda wahlabelela kahle inkinga yaba sebandleni labhimba ibandla. Njengoba kade ehlabelela amakhosi ngingizwile niyabhimba njalo. Angithi asinazi ihlabelelo manje. Futhi amaBhayibheli insizwa zinawo. Noma ngaqamba manga nje ngithi khona incwadi kaXala uva kuleli iBhayibheli uyovuma ngoba awulazi iBhayibheli. Uma ngabe yenzeka lento yazi inkosi bayeka baqhubeka yenzeka inkonzo yathi mayiqeda inkonzo yathi inkosi seyibuyisele inkosi yathi asibhekise enkosini base bawavala abantu amehlo cha yathandaza inkosi yathandaza kwabonala isithule inkosi isikhathi eside ithule. Kunabantu abacishe befale la mase ngibone sengiguqa kakhulu ngilivule lodwa
Ngipopolo mbudu. Ungasavalini manje. Ukhona abanjalo walivulela edwabuka uma yabuka epulpit inkosi kayiseke epulpit. Ubaba kaseke epulpit. Wase uthatha umbhobho umfundisi wayikhona wathi hameni lavunywa bathi hami. Ngalesa sikhathi sasinenhlanhla noma ngizothi babe nenhlanhla ababephila ngalesa sikhathi ngoba babekwazi ukuthi mangabe khona into onakele ezwini bayibuze ngaleso sikhathi ukuthi inkosi sisenzeni. Bahamba bayinkosini ngaphakathi bayobuza shona Lokukhetha inkosi enki yasefemi waZaretha amen. Inkosana eguqile eguqa inkosana usifundo igama isibongo wakhe igaba phanto ethempeli emseni umshumayeli umanqele nomkhokheli uMambhele. Ngisukuma nendaba enkulu ngizoba bazi indaba kaShembe efika phakathi komndeni wakithi. Ngizokhuluma ngoShembe ngibabaza ngokukhulu baShembe eNazaretha. Mhlambe futhi isona sizathu okuyisona sona esangibambile ukuthi ngibe phakathi kwabangcwele. Liyaxoxa ikhehla lami ngelinye ilanga ngumzukulwalo liyangixoxela ngokuthi uShembe mhla efika kulezolisindisa. Uma ngixoxela uthi ungibiza ngosifundo igama uthi sifundo ngelinye ilanga ngangivakashe kithi. Uma ngivakashe kithi sithi uma sihlezi basilethele ukudla mase basilethele ukudla shuthi lokudla khona bakufaka phakathi ngoba uthi mechaza uthi wathe sebuyele emumva wezwa lapha esifubeni kungathi khona ilanga belikhona imndini indaba ngemndini uthi wayizwa lento ngaphakathi wazwafika ekhaya uma efika ekhaya uyabekezela lento uyabekezela uyeza ukuthi hayi khona lento lena engihile kodwa kunzima kuyena ukuthi amukele ngoba uyazi ukuthi uphuma ekhaya uma ethi ingiso yozothi ulithathe ngoba phela uyazi uphuma ekhaya uphuma kubo uthi sifike isikhathi alale ebusuku ulala nesalukwazi sami esimganile balele ebusuku mebelele ebusuku uthi kuphakathi nobusuku abone engathi usephusheni mebona kusephusheni abone kuvule kumnyaka eyiShembe yindaba enkulu
uthi melele ebusuku ubona kuvule umnyango kanti sekuhulo ugagane lokubathiya ikhakha lenkomo zayisa semkhayidini. Uthi yeza ifaka umjiva omnyama nesiqoko esimnyama isibeke lapha yeza yazojikela ngasembedeni iza ngalolu hlangothi elilela khona yena eyishembe. Uthi mefika kuye cha maNazaretha ngijabulisa umsebenzi kaShembe efika emagcikeni akithi. Angikhulumi ngento eyenzeka kude ngikhuluma ngento eyenzeka ekhaya. Uthi mefika kuye maqondana naye wasethatha izandla zakhe waseyibeka esifubeni lapha kuyena phezulu wasembuza mntanami yini uhiwa yini kangaka wathi kangazi waseyibeka izandla zakhe zombili ugagane lo seliphuma ngomnyango. Wathi mevuka ekseni wavuka umqemane nomsebenzi kaShembe. Ngikhuluma indaba kaShembe maNazaretha. Iyo lento lena engenze ngaguqa lapha maNazaretha ngizobabaza ubukhulu baShembe. Mase ngizoceba idimoni. Lithi idimoni maNazaretha lensizwe eyikhehla lami. Mhlasimbe sonteni yagcina last year. Ihlezi ekhaya. Ayina lutho iyaphila umqemane ingaligijima lonke lithempeli kaphela ka7. Iyaphila inalutho ukuthi ngenzela ukucacisa ukuthi imvama abantu abadala bengayi ethempelini kusuke kukhona isifo sibabambile. Manje ngizama ukuveza ukuthi lele lami ikhekha cha liyaphila umqemane phela. Kodwa uma uthi asamsesontweni hayi lutho. Ngisho ngathi uzama ukumlinga ayinele uMnazaretha ukhothenge lapha uma sekumele ekhanda useni cha ngeke kohlo. Ngizoceba idimoni maNazaretha phambi kwenu ngoba into engiphatha kabi ngiqinile nje ngifundwa yiyo leyansizwe ehlezi ekhaya. Kodwa manje ngizama ibhlungu uma sengiphuma mina ekseni ngiyesontweni ngimshiya ngemuva. Bekuyilokho maNazaretha inkosi impilo nikuzwile. Ngiyakhetha unyazi lwezu. Bangcela bahle enkosini ngumntwana ngimncane ngiyacela ukuba uShembe ahlale olimini lami. Siyabonga Shembe oyingcwele ukusithanda nokusigcina nokusenza ukuba sibe ngabantwana bakho. Siyacela futhi Shembe oyingcwele ukuba usenze njalo sihlele eduzane kwakho. Ngoba le ndaba esikuyo iukuphila. Ngoba bayasha abantu abadala ukuthi wena Shembe oyingcwele wakwathi usesemzimbeni oqala. Bayasha abadala ukuthi Shembe oyingcwele wawulela odakeni ulalele mina moni. Ulalele thina Shembe oyingcwele siyintsha yakho. Bathi ababekhona ngaleso sikhathi Shembe oyingcwele wabe sewuvuka kwase kufika inkosi ilanga eduzane kwakho Shembe oyingcwele wabe sewuvuka sewukhuluma Shembe oyingcwele ukuthi bantu bami njengoba ngilapha kade ngiyonibuzela uNkulunkulu ukuthi mangihamba mina lapha emhlabeni kuyosala kwenzakalani ngalokhu ukukholwa. Wasuthi wena Shembe oyingcwele bantu bami uNkulunkulu ungiphendulile ukuthi lokhu ukukholwa njengoba kukhona namhlanje naphakade kuyakuba khona. Bengazi ukuthi singasondela kubantu abadala besiphe ulwazi lwaShembe. Ngoba lenkolo esikuyona sisenkoleni yakithi kwaZulu. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga Shembe oyingcwele ubiza abantwana bakho kwakuyinkosi ilanga inkosi inyanga yezulu Shembe. Siyababiza siyabatshela abantwana bakho Shembe oyingcwele ukuthi bantu bami inyama yami seyikhathele bantu bami.
Bantu bami ngiyacela ukuba mangihamba lapha emhlabeni anongisonga ngesikhumba ithuna lami nilimbe libe ueli wasuthi ishembe ingcwele bantu bami mase ningifakile phansi emgodini kuyahamba isikhathi kunizimvula lezi imvula ezebezina abantu bami zobe ikhipha amafutha asemzimbeni kimi lawo mafutha ebese hamba imfula ngemfudlana kuyothi umuntu ephuza amanzi emfuleni engazi ukuthi uphuza mina shembe uyiqobo wathi shembe bantu bami kuyokuthi umuntu elele isayoni evuka ekuseni ethi mpupushembe elale elale ebusuku eyiRoma evuka ekuseni ethi mpupushembe elale umluthela avuka ekuseni ethi mpupushembe wathi shembe bantu bami kuyohamba isikhathi umNazaretha kuyogcwala umhlaba wonke kungani ngayiqhenya ukuthi ushembe uNkulunkulu maNazaretha ngumntwana ngemncane inkosi busise nikuzwile Ay phiko lakho inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha amen silukhe lo mntwana oguqile umntwana uthandazana kaMthembu ethempelini emfundweni khona lapha enhla kwasemlalazi siyabonga abantwana basezulwini thiwa uBombela wehla ezulwini wazoba umuntu ebantwini ezofuna lobu mNazaretha Twa ubabnya ezulu wayefuna efuna uzoqoqa abantu bakhe ehamba eshawa ugubhu lwakhe ehamba eyentabeni yasenhlangakazi Twa kwase seqhamuka osinye isalukwazi sithi sinomntwana ogulayo lo mntwana ogulayo akakwazi ukuhamba usaneminyaka emithathu abantwana ngifika ngiyathemba mina kuqala ukuthi mangabe fika mayefika umubi kukhona usayagugamula ngiyaguqula khona lapha ngiyamthatha ngobani nginoshembe khona singazenyeza ushembe uthi masingamfithi manje simbeka thiwa ngeke ukwazi ukukhela isibani usibeke phansi kwetafula kepha uzothi mangabe isibani mangabe usilayitha usilayitha mase usibeke phezu kwetafula ukuze sikhanyisele bonke abantu endlini nathi ngoba singabantwana nje fanele sazi ukuthi ngihamba kanjani lapha engihamba khona emhlanje lapha emphakathini emphila kuwo ngiphila kanjani
ngoba sizofuna ukuthi kuze bekwazi ukuthi abantu bakwazi ukuthi akwazi ukuthi kumphathele umuntu ethi ngicela unginikelela mina bayakwenza ke lokho mase ngithi Shembe ngicela lo muntu ephumelele kulento yakhe kuze kulunge ngoba nginani noShembe kunguza uthi uShembe masitshale lento singayifihli Nkosi buseseni kuzwini Ngiyayikhetha inkosi enhle esebuhleni bamaNazaretha. Xolise bancele ukungena sekukanje. Oguqile inkosana yokadangazela. Egagasini tempeli eMandeni ayibonga inkosi. Cela ukukhuluma indaba yakithi bese ngihlala phansi. Kuthi ngenye imini abazali bafikelwa isikhathi khuluma indaba yodwa. Bafikelwa isikhathi sokuthi sengimele ngabe sebebatholile abantwana bengabatholi. Seyihlupha lento lensizwe esizalayo. Kuthi ngenye imini uNkulunkulu elapha emizini wakwaZiba indlela eMandeni kuyakhanda ezimindlela abancane. Sekuyafika kubaba ukuthi akasondela ayonikela. Uthi ke umama mayexoxa le ndaba ngabone ubaba wakho wayephethe amashumi amathathu. Uthi ngaleyo mini lawo mashumi ngangithi ngisa-ayina ngisalungiselela ukuthi aye khona eZiba indlela. Uthi wayewaphethe ehleli phansi esihlalweni. Uthi wayelokho wagenda kuhle komuntu edlala ngamatshe oyisa phezulu ebese ibamba le mali. Uthi kwakungamashumi amathathu ayibonga inkosi.
uthi ngase ngimbuza uthi awuDangazela wenzani kodwa wadlala ngemali uthi cha bo kangidlali ngale mali uthi nje ubona ngenza njena nje uthi ngiyakhuluma kukhona engicelayo kule mali uthi yini uthi cha bo ngizothatha le mali ngihamba ngiyonikela ngayo uShembe kwinyanga yezulu ngoba esezibindlela uthi leli ishumi lokuqala uthi ngifuna ukuyocela abantwana uthi leli ishumi lesibili uthi ngifuna ukuyocela ukuphila uthi leli ishumi lesithathu njengoba ungibona ngilapha Ntombi kaGumede ngingasebenzi uthi ngifuna ukuyocela ngalo umsebenzi ekhaya uthi kwase kumfikela ubaba wayesehamba inkosi yayisezibindlela uthi mayifika izibindlela kunomkhuba okuthiwa wawenzwa inkosi inyanga yezulu inyanga yezulu mayayinikelisa kunomkhuba eyenza nje wokuthi umuntu yayingambheka emehlweni yayinokudlala ishaya ikeyboard ishaya itafula kuhle ilinganisela ukushaya ikeyboard ebese ibheka phansi bese ayihlabelela ngegwele uthi ubaba kwabanjalo namhla ifika wayesesondela kulayini wabamba ulayini wasondela uma ifika phambi kwesihlalo etafuleni uthi wayesebeka wabeka lamashumi amabili wayesekhuluma lokho asuka ekhaya athi ezokucela kuleli ishumi elilodwa wayezocela ngalabantwana wayesecela inhlala kahle wangayicela into asuka ekhaya ethe uzoyicela yayingambuki inyanga yezulu yayiqhamukisa ikhiphe isibusiso kuphela nje kwabanjalo nangalo mhla yayisikhiphe isibusiso wayesehamba ubaba kuthe qamama yayisisukuma inyanga yezulu kwazokala ithula yayisisukuma ima ngenyawo ezibindlela abancane yasibhoka ngona uthi uphi lo mfana kade lapha ezonikela baphuphutha abantu bathi hawu bonke abantu ade befika lapha imuphi lona ithi kunalo mfana ofika wanikela ngamashumi amathathu lapha wathi nange yawomkhomba wayesephumputha ubaba wayesesondela nganeno wathi nange lo mfana wazi uma ifika baba uthi usuka ekhaya utheni phe kwale mali elokuqala baba bengizocela ukuphila elesibili baba ngizocela umsebenzi elesithathu baba bengizocela inhlala kahle lithi lamashumi amabili okuqala okhuluma ngawo impela usuke ekhaya usho njalo uthi liyakhalaza leli ishumi lesithathu lithi baba nje ubona ngikubiza lithi baba lo muntu usuke ekhaya ngithwesa omunye umthwalo uma isefika phambi kwakho usekhuluma enye into phe kwami kasuka ekhaya esho njalo uShembe ekhuluma neshumi uthi usuke uthene ekhaya wayesethi baba cha ngikajwela uvalo ngibone sekuningi sengikucela baba bengisuke kuleli ishumi ngicela ukuthola abantwana uthi uphi ngakho wayeselanda umama edokodweni wasembuza imibuzo phuphani mawulele washo mama lokho akushoyo wathi inkosi ibusise ithi thina boShembe sesiyakupha abantwana abathathu abangesana kufa yabe sifika intombi yokuqala owayethe umkhulu wathi ngusiboniwe wathi ngisiboniwe uShembe ukuthi thina siyamfuna lo mntwana yayisifika insizwa yesibili wathi umkhulu sakhile yayisifika lensizwa ephambi kwenu wayiqamba umkhulu wathi umthambo wengqondo ayibonga inkosi sibathathu nje kumama ngokusho kwenyanga yezulu ayibonga inkosi ngenye emini khona lapha emakhaya kufika insizwa kaMbonambe eGagasini Thempele ithi Dangazela uShambuke wangenzela inkingi yini kwenze njani ithi kunensizwa ayingikwenetayo umuntu kakuyena lo muntu osimbona awuyena umuntu into esingayazi kunensizwa ayingenetayo Dangazela into ekuhlungu kakhulu lensizwa imi kahle angazi ukuthi yini imali yami ngayikhokhe uthemva kwalokho kube sekufika isikhathi lapho sengisondela unyazini sengiyoyibika lento ngathi nje ngifuna ukuyibika kuShembe ngoba sinayo lo muntu kunabantu abaqolana sinabo lapha enkonzweni umuntu aqola nje nina enkonzweni uthi usize ikhona kanti manje usuyifaka enkingeni uthi ngasi yayisingihlupha lento lo muntu njalo mase ngimbona manje kasabuka na kahle uthi ngibese ngiyonyazini ngiyoyibika lento uthi ngalandela ulayini nje nami mangifika phambi konyazi baba kunensizwa yakwaSibanibani sinakho kulokho kuhamba yaboleka imali enkulu impela nje manje baba kayisayikhokhe imali yami uthi kunokuba mphendulo ubaba wabheka le waqhubeka kwanikelisa abanye abantu uthi wayesecabanga ukusuka yasibuya yathi wensizwa umfunani lo muntu ngoba kana mali ngikhuluma ngomuntu ocebile yathi umfunani lo muntu ngoba lo muntu kana mali uyifunelani imali yakho lo muntu akana imali uthi ngake ngahlehla kancane ngambuka baba ngathi ngifike kahle kodwa hawu kanti kaboni uthi ngase ngiyahlehla yaphinde yabuya futhi yanikelisa abanye abantu yabuya kumina yathi ngithele umuntu kana mali ungayifunde imali yeke kanjalo
uthi ngangihlosa ukuthi ngalelo langa ngiyofika ngilala ebuhleni bese ngivuka ngakusasa bese ngiyobuka imgidi bese ngibuyela ekhaya ntambama ngesonto uthi ngathi mangisuka khona lapha ngoba kuyafika ukuhluthuka umhle wena siyakubongela ngaze kufikela sahlala 6 years umsebenzi singawuthuli sishayisa uthanda amathempeli onke lawo sishayise 300,000 kodwa umsebenzi singawuthuli kuye kufika lokho uma uyikhona kepha kungakususa endaweni yakho kulinda nikhona bangcwele noma ngathiwa yini enzakala uma uyinazalethu ungasuka endaweni yakho yokulinda amen ithi lensizwa ngase ngihamba ngekhaya uthi ngathi bangifika ngilala ngahlamba nje kahle ngase ngiyalala laze lifika unyaze ebusuku lithi hawu kanti uyisiphukuphuku uthi lo muntu njengoba ngisho kanjena nje ngithi ungayifuni imali yakho ngiyenzele kulapha wena lo muntu ukuthengela izinkaba ufuna ukukubulala ilento yakho uthi ngaso sonke isikhathi umuhlana la ufuna imali yakho uthi emva kalokho ngase ngaphaphama ukuthi hawu shembe kazi kwenze njani uthi akuphelanga isikhathi esingakanani zase ifika lezi zinkaba uthi uma zimbuka zase zimtshela uthi hawu uyinazalethu wathi he wathi hayi ngeke size kusibulala sithonyosa ubanibani uthi asizokubulala wena uyamhlupha ufuna imali yakhe ithenye insizwa ubhuti omdala uStop Semamba wathi asigqoke kahle sithi basiqhamuka phambi kwabantu nawe uzuzwe iphuphi lolintshebe yakho abantu bebona ukuthi uyinazaletha ngithi mina kasihambe kahle naphakathi kwabantu siphathe kahle iphathise kweNazaretha musu ukuthi nalapho usebenza khona uhamba udova abantu kabambona uShembe abantu bayamthanda abantu bayambona kwasekulaleni kwabo ebesinkingi wazi mina lo muntu uthi kodwa bebahla amaNazaretha enjena kodwa khona lele ngikhandelene nalo khona lo muntu engisebenza naye